Bismillahirrahmanirrahim. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. Pemilihan buat timbangannya, buat keharuannya, amban dosanya, naudul mati, faulaika humul muflihun. Siapa beruntungan? Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Bang ia isang lampu kekainan memohatin dosanya. فأولئك الذين خسروا أنفسهم من الله تفكروا بها خسروا أنفسهم من كروبها البراء في جهنم خالدون جيل جهنم سلام لهم أتوقع سكن منام الله أكبر. Nah, dan kebayang syaitan curi ikan syaitan itu dunia sewa jahannam lebih kuat dia negeri kita negeri mereka. Nagatumaman ang pagpayang na si Iblis. Ito si Kufur, si Bid'ah, si Lusehan, si Lusediki. Padakang si Ismet si Kelime. Yan ang lumahan. Yan ang pagkalahinang si Kite. Yan ang kita nag-iusya magkahinang na. Duki kita pangarap. Magkahinang. Kita nag-iusya kita para magkahinang. Mubahan. Nah ini kalau memang histori, nah sinasat kalau si Iblis, menghistori pasaran megumahan, pasaran gumahan, pasaran termutik kayu, pasaran termutik kayu, pasaran may busuk, pasaran may busuk, pasaran may panyawa, pasaran may karew, pasaran may kambing, meglesan hajah. Nah ini malam maghrib kahit tidak masuk bahayang asal. Nah bagaimana dia berbusehan? Nabi histori ke usian taman tahap pinebisi ke usipat kalak al-mubarak. Na meron umat Islam na ini ke kahalaman kita ya kan makasasap kita. Memang jangan dalam apa memang timbang. Bagaimana perkala hal usi kita gimana? Ini kau ngelangan kopi kolong saya ini pagpayang hati. Ini perlu sewaktu may dapat na sa iyo ng manambahan. Gata sa iyo ay asal. Mangga isam, may kinanamay, magpun kiray-kiray siya. Lewi. Usin na iyan. Nang bahaya na sa iyo. Kuhan jarang kes ulan lepas. Pe bikal sa iyo. Kuhan jarang menentuk buas. Bagpe sujud. Uus puasi pinain ng bahasa. Weh, pag-ibig si Taka. May story in the way of Kemon. Panasak ko syaitan. Na al-mubahat. Na weh, magpadyag ka makasasakitin. May mag-anlikor. Kuwe ito. Mag-iya sa iri, nawagat iya. Datang dia cantik yang kino bedosanin susi pangsine manawagin bangantan siya pun ng tebetkan usdatan dia kaaman aahin atau akan anakin bangantan tebetkan siya pun tinalo ko kita sama Allah Ta'ala nawagat niya Allahu Akbar Allahu Akbar wetahan ko gay sinang paglingan Allah Ta'ala siya paglingan dia pun may musibet siya mataniakan yung hinuriri kemon berosan ang antak ko rin siya pun susi bagay na sampag na mga Allah ngalingan ang kaya kabael na umilime gebisan peengir gebisan petengir megtengir watang sambat na sa yan sa satrikan muwafat ang Islam. Naka uni register na sa ini. Mula-mula din kita awalan mo, magtuyo kita bibang siya ikay ng pagkaluan sa TV.
Lagi, yang syaitan. Banggit lagi syaitan. Mi'al masabi. Daki orang mahal. Sinasat kau. May story kau tahap kau tuhin. Sinasat kita betuli. Mula-mula dia cembayang cuma. Ketahan bisa itali. Kabar subuh-subuh itu cuma hati-hati. Bang nagbalak kay bilarin sa masjid. Tinus-tulus kayo. Tuli pikir. Tahap waktu. Bisa kita isang doma. Tuli pikir tahap waktu begini. Pinosasan kita ya. Bosas. Orang Nansini. Dok. Si dua belas istri. Apa yang kita diusaha Musa. Kaya nandyan sa iyo. Nabang kita yan. Berdoma. Masaada. Yan ang buwan ang pagkatulili. Magtibig ka. Yan ang kaya saan na makapag-ayon na kita. Magtibig ka kaya mo. Yan ang posas ka mo sa pasuan. May meson na kita mo. Nabanggiman tabangga. Na yan ang miyaan. Minting makakape. Magdangkat ng lewi. Yan ang mikikipiyin. Magkitiwa yan. Magkitut na. May panasan na. Yan ang una. Subhanallah. Naiyan. Nung mag-Islam. Kaya man din. Nakiwala niya. Kanti. Gayan magkasanda daw. Hagbutan magmakay. Sama pag-opisina man din. Nagbutan. Wait. Dapat masjid duyan. Pwede pa pwede kang pili. Sa pagsaraan mo mo. Paglasyahan siya kaya nag-pwede sa pagsaraan. May level si Mitsambatan niya. May kinisan man pa may tandukalo ka nagtambak-magtang. Pasambayang nagwera ka at suko. Kibuhan na ka. Bang may karukaro ka nagtambak-magtahan. Sige kulit di ba suwera ka wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Magkamtamang sa pagsabar sa sambahayan. Suwi pagsabaran niyan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ila Allah. Buhat pa naman pa rin kami si Metoket iman di bigyan pa natin. May para. Na si may mubahan, yan si may parkala harus, hindi lang si kita sa inyo. Iyan lang ang sinasabi. Naman hindi kita tayo, hindi religious, hindi kita manama. Hindi kita bisan tayo magbisara, nas binanda. Anda kita ilubak. Ilubak kita ng umat Islam. Si Kiendem, naiinag yung ikaw. Dinahan kita nagkinang yini ibadat sa dalang ketinggal na yini ibadat sa pininang yini pinadahil uwete may kurang pahalaan ketinggal na yini pahalaan upapa magdaramin niyo ikaw pahalaan magdaramin ka sa akin ang pahayang pa Bangga bulan puasa. Magbaca Quran kayo. Baik sinanday. Amat na fi iran kinabawal. Amat na fi iran niyan kinabusan. Dahil nalahan basta makabasa Quran kayo wadya. Pangangalan sinanday wa ikapala natin. Ini kayo. Mas hati-hati pengalaman kayo na Napinabisi si pagpasahan ko ang iyaan, dugi ka makamagtaan sa ilan, pag-ibig niya balaan. Sa pag-ibig conforme yan sa inyo. Ay, kami conforme. Pero Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'lani an yakman wa a'limi man dunaki min al-nisa anna husna taba'ul al-mar'ati zawjiha ya'dilu al-jihad fi sabilillah. Subhanallah. Ang kaharap kayo
kirindihan. Dukakahan ng pinya kung diniin yung kirindihan. Ye, depende ni pagtaat, biselabi, pagpapahap, biselabi. Ya'alil jihad fi sabilillah ko untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nasa piyamban lelah panahaan ni gua mau pagpupot. Ko bui berpeti hukiga ke doa mo hadani ko para sa ulo pagiti si masa si pamasahan ni Quran. Tuhan jadi pahala Tuhan yang ko para sa lalaki ang pamasahan ni Quran. Nasi iblis ilai kisah sakwe. Magyamo ay yung magtahan dia. Pagtawag sa malam sumo na tuloy na yung isang pergi. Tagahagparan ng isang tiro. Lain akan termangga. Tuloy may suwako ng si Magyamo ay pagtawag na may pagsuwin ng jemala hingga kasambahay ng kasambayan sa sentro. Ini teknik iblis ini may umat Islam. Pangalan tayo kelang yang derajat ini kau hati begitu kita dari awal. Sama macam yang minum ye menjadi important tinggi, sini important tinggi. Tapi ini kok, tidak siapa. Hak, nak bahaya sunat, syubhat. Ubus puri lagi nak bahaya fardu. Ini pemayang begini. Nak pindah itu efek sendiri. Maksud kata jadi bahaya fardu. Dia bisa nanti komenan kita dia pergi kita nanti itu buat. Nasa dia dong, nak bahaya fardu ni. Dia nak bahaya sunat ni. Nah, bisa nanti bisa kuat. Baik kita nanti sunat tu nanti. Nah, perkara itu bapak kainan sunat tidak tinggal fardu. Dia kau nak baca Quran, dia kau nak berfikirnya, dia mesti alam fardu cuba ayat, cuba kita. Itu tinggal. Jangan lima apa. Namanya umat Islam, amat ini bicara ini karena tinala kau bicara tentang pikiran lainnya. Pilih subur peku, boleh rumah itu. Lalu balik. Nah ini umat Islam kamar itu. Menjikir kau bisa saya kita hati pikiran bangsa pikirannya maka sesat keu ye miaan si bangsa bahaya tak mungkin bang asas bahaya kita pergi memperbaiki kau nak kau ngaji paru si kita berpikir si kita sering dua tiga si kita zaman dulu ini yang begitu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Dan tuntut ilmuin fardu sikirun muslim. Umis tinambahan oleh ulama itu muslimat itu muslim tende. Oke. Sambahayang fardu hukumannya. Puasa fardu hukumannya. Paghaji fardu hukumannya. Pagtaat lang fardu hukumannya. Pagpangajiin fardu hukumannya. Yan ay binasa siyang bahaya, binasa siyang kuwasi mga kawatar. May ayat fardu yan juga diante. Okay. Bangsa bahaya. Totoo. Dahil kami na ng bahaya, bigay yung pagkamakanak, kami na ng may ito, bigay kami ng parutuhanin, kami sunod ng fardu. Okay. Pagpuasa. Totoo, dahil kami ng puasa, bigay tiya kami maabahin kami, ito kepertuanin, kami sumilay ng farduin, puasa ni kamajalan kami ng bukyan. Okay. Bigay makanak. Fardu bertututin mo. Ini bisa natin. Toto, bingkang-bingan siyang madrasah. Kami itu tak negara awak kami. Nanti berperintah saya itu semua. Weh saya. Weh. Weh bapak saya bahaya. Toto kami memang amahi
kampiyak madrasah yung ka, mata-mata yung kami tentang ni apa, misal yung kami. Katawa ko kita ng sini. Ini kau, hati megawisi kita. Gaya betul si pepengeti saya para nang kawajiban teh. Memang tak. Memang soal. Atau akan memang bahaya. Atau akan ingin menjarnya kinaluan cewek. Nah ini terlalu tentang perkara umat Islam dunia itu masih wajib juli. Bilang kita bisa. Tendo poin boleh itu. Teti beri. Nakakak pula. Pergi ke Tuhan, kami lebih kami. Nama umat Islam bisa diambil bicara lain. Amban kita belum dia. Boleh mengenal aja. Amban Quran, amban hadis. Sebab ini kita explain kita apa. Sikap itu raspai paling. Banggi kita dok ini simia terpenuh ini main important simas lebih important. Bagi tahu kita semua, bagi makaji kita, nairulak kita umat Islam sikap itu pinelengkan dua sudah amban jin. Duk amban manusia para sakti. Yang dijadikan dengan sumber amban jin, duk amban manusia para sinasat. Bisa duk oleh mengaji pekerjaan mulia pasal pokok ini tetinuan kata dikira permintaan kita value kita. Dari buah dengan sumber ini enggak salah. Umat Islam. Ye sundaru yang berkesi tebi ulit mana? Bang sundaru dalam banjir kawasan ayat kursi lah. Siapa sundaru yang manusia kawasan ayat kursi mana mereka? Iya, kini kawan. Nah, bukan sinasat kita inurungan dia yang bersundaru dan nasat. Us para koki di segala atas di sini. Dan mula-mula kita sinasat ini dalam barang itu. Yuk syaitan itu, ini si penuburan lahat di sini. Berjalan barang. Dan Allah Taala. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas. Qul a'udzu bisalamu Muhammad nagpederihun mo si Allah subhanahu wa ta'ala amban kemon Qul a'udzu birabbin nas nagpederihun mo si Allah ta'ala tujuh Allah ta'ala ini si Tuhan manusia dia nagpederi manusia ilahin nas ini si memelihala patut sinumbah wa manusia min syarril waswasil khannas amman kemon kekalaatan duk sesat yene khannas syaitan khannas al-qailin betul al-qailin betul si khannas ini alladhi yuwaswisu fi sudurin nas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas ia depende nas satu dari etai manusia diurut di alam tapi subhanallah syaitan sinasat itu minal jinnati amban jin wan nas amban manusia mempedekah dengan syaitan yang mengatakan cewek dari suruh aku tahu cewek dari manusia nasat kita di amban perempuan dari amban penijik dari bagian kedua nah ini last fight cacat iblis. Nah menjadi balikan wajahnya itu para saksi iblis isyak kufur bid'ah dosa haji dosa diki mubahat mengenal si kita pinelhelwe dan kesunat-sunatan apa kapal Tuhan las
Pinalinggan kita may sundalo ang jin o manusia supaya nasaktan. Na inadipensate. Dipensate ang bansita. Mula-mula pag-ibadah. Eron nang kita sa saitanin bang abang ibadah isa shortcut wajah. Kemeroinin awas at magdikir. Awas at magdikir ngunit kung sinasat na syaitan. Katerunin, ikhlas. Si pag-ibadat na. Asal ang manbahin ang ismu, ang manbahin simplis, kita sasat niya ang ikhlas. Si katerunin, yan naman kita bipirong imasa. Bismillah la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul basir. Basta sa calon, basta di kuhap, dia kita kurungan kelatan syaitan dia lebihan. Duk dia lebihan syaitan bang film sat. Keterunen kelimen masa kita kawak-kawak puas dan bahaya ayat kursi ubus terul pulau wallahu ahad qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah taala pineritas kita biang biak syaitan. Yen si pekerjaan amban ke mencatatnya dumpang sama kita bituli. Tuli dari suci, ubus masa ayat kursi, masa terul ubus dari ham luwes dari yang ke mengutin saya insyaallah. Ge kita biar kesasat kurungan pelakon syaitan. Bangkina tadi. Daripada telaknya mahu kamakan sikam kemun. Labi asal kepada Allah Subhanahu wa taala niaan simetri syarat boleh mengialah maaf teman-teman wahab juga niaan timbang anak keseduan anak bagaimana ketua cewek ketua cewek kaki bahkan murid dan drama berjalan hari menjadi teman itu asli sikap nama untuk dalam posisi ini bilang niaan anak menggunakan kaki bangnya hari tersyaratlah hak erotin waktu jadi memperbaiki berperan dengan TBS nah baik suka apabila salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.